twiyumvire amakuru y'ibyamamare. Yego rwose, amakuru y'ibyamamare wayagezeho ukimara gusura channel yacu ibyamamare news with sport. Yumvikane ko tukugezaho amakuru y'ibyamamare ndetse na ya siporo. Ubu rero tugiye kugaruka mu mateka y'umuhanzi Bruce Melody, umugabo ukunzwe mu Rwanda no hanze yarwo. Uyu mugabo nta gushidikanya afite amateka ndetse n'ibigwi. Yadusangiza urugendo rwe muri muzika. Ndagira ngo twumvane amakuru avuga kuri Bruce Melody. Uwo tugiye kubana muri iki kiganiro, ndagira ngo nkubwire ko uribuze kukirangiza umenye studio y'akataraboneka itarakorewemo n'umunyarwanda, ariko Bruce Melody akaba yaraciye agahigo ko kuyikoreramo. Yabwira ko rero iyi studio yakorewemo n'abahanzi b'amazina akomeye baturutse muri Nigeria, harimo Flavour, Yemi Alade, Pantera King ndetse na Eddy Kenzo wo muri Uganda, Chris Brown, Terry, bose bo muri Amerika. Yambwiye ko rero uribuze kumenya ibikombe Bruce Melody yegukanye ndetse n'indirimbo zatumye amenyekana. Itahiwacu Bruce niyo mazina yanditse mu ndangamuntu. Wakwibaza niba umubyeyi we yaravugaga intsinzi n'amakuba Bruce Melody azacamo mu rugamba rwo gutera imbere. Itahiwacu Bruce wamamaye nka Bruce Melody, umugabo w'umunyabigwi. Iyo uvuze Bruce Melody uhita wumva umunyamuziki, umuziki nyarwanda, umwami w'udutendo. Aho wese wibaza ingano y'imitungo ye, ibihembo yegukanye n'utundi dushya twe. Igihe mugiye kubana n'utwa Mwenyewe Egide. Ikaze ku byamamare news with sport. Kuwa 21 Gicurasi 2017 nibwo Bruce Melody yerekeje muri Chalk Studio. Mu biganiro bitandukanye yagiranye n'itangazamakuru, yashimangiraga ko gukorera muri Chalk Studio bisaba kudatakaza igihe. Ari muri Chalk Studio we n'abandi bakoraga imyitozo yo kuririmba, gufata amajwi y'indirimbo, guhuza n'abambikaga, kuganira n'itangazamakuru n'ibindi. Bivugwa ko Primus Guma Guma Superstar ya gatanu yatwawe na Knowless Butera, abategura amarushanwa ya Chalk Studio bari mu Rwanda. Mu rurimi rw'icyongereza bazengurukije mikrofone babaza abitabiriye icyo gitaramo umuhanzi ukunzwe mu Rwanda. Benshi bahurije kuri Bruce Melody Munyakazi igitangaza. Icyo gihe abasesenguzi ba Chalk Studio baratashye bakusanya ibyavuye mu bari bitabiriye icyo gitaramo cyakorewe i Kigali mu Rwanda. Bemeza guhamagaza Bruce Melody Munyakazi muri Kenya. Amakuru avuga ko Bruce Melody yatunguwe n'aya makuru, aho yatangiye kubaza abashinzwe kureberera inyungu ze niba abamwandikiye atari abatekamutwe. Ngo uyu mugabo yemeye ko ari ukuri ubwo yuriraga indege, gusa yemeye neza ageze muri Chalk Studio atangiye guhatana. Chalk Studio Bruce Melody yanyuzemo ni inzu ikomeye ku isi itunganya umuziki, yashinzwe na Coca-Cola, ikompanyi izwiho gukora no gucuruza ibinyobwa bitandukanye. Yakoranye n'abahanzi b'amazina akomeye muri Afurika nka Vanessa Mdee wo muri Kenya, Pantera King, Flavour na Yemi Alade bose bo muri Nigeria, Eddy Kenzo wo muri Uganda, Sauti Sol, Bahati bo muri Kenya, Kiss Daniel
n'abandi. Iyi studio kandi yatumiye abanyamerika nka Niyo, Chris Brown, Terry Sangizi n'abandi. 2012 uyu mwaka nibwo Bruce Melody yatangiye kugaragara ku rubyiniro rwa Primus Guma Superstar, atarushanwa ahubwo afasha abandi bahanzi mu bijyanye n'amajwi. Mu mwaka wa 2013 uyu muhanzi yahise atangira kwerekana inyota yo guhatana muri iri rushanwa. Mu mwaka wa 2014 yahise ashyirwa mu bitabo bya East African Promoters itegura iri rushanwa nk'umuhanzi witabiriye iri rushanwa bwa mbere. Muri 2014 akinjira muri iri rushanwa yaririye aremara kugeza ubwo yegukanye umwanya wa gatatu muri iri rushanwa. Icyo gikombe cyegukanwe n'umuraperi Tuyishime Joshua wamamaye nka Jay Polly. Muri 2015 yongeye kwibona mu bahataniye iki gikombe cya Primus Guma Superstar. Yakoze uko ashoboye kose ndetse bavuga ko ari we uza kwegukana iki gikombe, nyamara birangira Knowless Butera ari we ucyegukanye. Bruce Melody we yisanga ari uwa kabiri. Nkomeza kubabwira ko iki ari ikiganiro cy'amateka ya Bruce Melody kigaruka ku mateka ndetse yaranze urugendo rwa muzika rwa Bruce Melody. 2016 nabwo yongeye guhatanira iki gikombe, anahabwa amahirwe yo kucyegukana. Iki gikombe ariko yari yahatanye n'amazina akomeye nka Christopher ndetse na Urban Boys. Akanama nkemurampaka kanzuye ko igikombe gitsindiwe na Urban Boys, bakurikirwa na Muneza Christopher wabaye uwa kabiri. Bruce Melody we abo wa gatatu. 2017 ntiyongeye guhatana bitewe nuko yagonzwe n'itegeko ryavugaga ko umuhanzi uhatanye inshuro 3 zikurikiranye atemerewe guhatana mu nshuro ya 4, ahubwo agomba gutegereza akazitabira umwaka ukurikiyeho. Bruce Melody rero yasabwe gutegereza, hanyuma agaruka guhatana muri 2018. Ni ku nshuro ya 8 iri rushanwa ryari ribaye. Byatangiye bivugwa ko iki gikombe gihataniye Bruce Melody na Christopher nubwo bari abahanzi 10. Byarangiye ijoro ryo kuwa 14 Nyakanga 2018 igikombe cyegukanwe na Bruce Melody. Igitangaza Munyakazi, itaha iwacu, ubanza ari intsinzi, wamenyekanye mu ndirimbo Ikinya yatumbagije izina rye, kugeza ku ndirimbo yakoranye kugeza ku ndirimbo yazamuye idarapo rya muzika muri iyo minsi, kugeza ku ndirimbo yazamuye idarapo rya muzika nta kibazo. Ni ku ndirimbo yitwaga ibitaramo by'iri rushanwa byatangiriye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, ahari ubwitabire budasanzwe kandi budashidikanywaho. Mu ntonde zakozwe n'abanyamakuru b'inyarwanda.com bashyize Bruce Melody ku mwanya wa mbere. Ku wa 2 Kamena 2018 ibitaramo byakomereje i Musanze. Bruce Melody yabaye wa kabiri. Ku wa 16
Kanama 2018 cyabereye i Huye, Bruce Melody ashyirwa ku mwanya wa mbere. Tariki ya 30 Kamena 2018 i Rubavu, Bruce Melody yabaye uwa kabiri mu gitaramo cyahabereye. Bruce Melody wize amashuri yisumbuye kuri FTech nari Islamic di Rwamagana mu mwaka wa 2018 yawongeye muyo amaze ku isi ahiriwe. Bruce Melody umunyempano w'umuhanga akoresha ijwi rye mu gutumanaho n'abafana mu buryo bunyura benshi. 2017 yashimangiye ubuhangange bwe ashyira indirimbo hanze, Ikinyandiko yitwa. Iyi ndirimbo yarebwe n'abarenga miliyoni. Yongeye kugaragara kandi mu ndirimbo yitwa Nta Kibazo yakoranye na Urban Boys na Riderman. Bruce Melody wabyawe na Ntibihangana Gervais na Verene Muteteri ni izina ry'ihirwe yanditswe mu mateka ya 2018 ashyirwa mu banyabigwi ba Primus ku ma superstar. Amateka ya Bruce Melody nyemere tuyasoreza ahangaha. Ni byinshi bimuvugwaho, gusa hari icyo twibagiwe watwandikira muri comment, hanyuma tukaza gusubira inyuma tukaza gukorera ku kiganiro ushaka. Uvuga rero iki cyari igice cya kabiri. Igice cya mbere murabizi ko twakivuzeho tuvuga Bruce Melody itaye iwacu, amazina ye sina yahe, yatangiye ate, byose twarabivuze. Reka dusoreze ahangaha rero, turacyari kumwe no mu yandi makuru. Twiyumvire amakuru y'ibyamamare.